često čuli, evo sad je bila prilika da dođe, zahvaljujem mu se. Evo, jedna napomena, ovih dana je bila kod nas u medijima prisutna tema o vraćanju ćiriličnih pisama koja su upućena u Hrvatsku. I onda mene, kao predstavnik udruženja ćirilica, zovu novinari Blica, Informera, B92, da dam neku izjavu, da dam komentar. I mi smo upravo pre neki dan na upravnom odboru raspravljali o tom. Pazite koje je to licemerstvo. Da se sad novinar ili urednik Blica ili Informera brine za prava Srba u Hrvatskoj, koja nije dozvoljeno da koriste svoju ćirilicu, a oni je ukinuli u svojim medijima. I onda se pitam da li treba uopšte dati izjavu, da li treba govoriti, a onda nekako uopšte u ovoj medijskoj blokadi računam, a bolje nešto će se bar čuti, pa su eto pustili na B92 kad sam izjavio da smo očekivali da će ulaskom u Europsku uniju Hrvatska više poštovati prava Srba, a nažalost desio se najveći progon i Srba i srpske ćirilice i svega ono što Srbe čini Srbima tamo u Hrvatskoj. Eto, pa tako neka informacija je došla do nekoga, pa nam to služi za utjehu. I upravo je Srđan kada govori kako mi možemo iz Beograda ili iz Novog Sada ili iz bilo kog grada u Srbiji koji je polatiničen okupacionim pismom, da tražimo njihova prava tamo, a mi ovde nismo Srbima, da predstavljamo većinu ili u silim zakonskim okvirima, imamo pravo na ćirilicu, nismo to iskoristili. Da, ne dužim i da ne oduzimam vreme, sada će nam se obratiti naš saradnik, profesor iz Kosovske Mitrovice, dr. Aleksandar Đikić, profesor na Univerzitetu u Prištini koji je privremeno izmešten u Kosovsku Mitrovicu, pa će nam govoriti o stanju srpske kulture, jezika i pisma, isto tako na ugroženom prostoru gde žive Srbija, to je Kosovo i Metohija.